Salibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga themba ngamasabatha siyabusiseka sikhumbuzana ukuthi isihlobo esithandekayo kulo uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu osithanda okumangalisayo, uNkulunkulu osizwisisayo njengezidalwa zakhe, uNkulunkulu ofisa ukuthi njengabantu lathi siyangethemba, simethembe ngokuthembeke. Sokuqhakathekile ukuthi siphila lapha emhlabeni isihlobo esithandekayo. Thatha ithuba ukubala iBhayibheli, ukhulumele inkosi, uthathe ithuba ukhuleke, sibala iBhayibheli. Nxa sibala iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma lathi. Nxa sesikhuleka sesikhuluma laye. Okugcine sikuphathe khonokho njenge-medication oyiphiwe ngudokotela. Othe wena ungakuyekele khonokho uyeqise khonokho usufile. Sikwazi ukuthi impilo yethu kuze siqine sibe lamandla senesikunqoba lezinye izinto empilweni zethu ukuthi iBhayibheli lokukhuleka. Sesingezelela obusuthatha ithuba unyenyezela ababili abathathu kubana uJesu uyeza masinyane. Ubaxoxele, ubanikele themba. Umhlaba lo isihlobo esithandekayo silahlekelwa ngamathemba okusakomalanga. Ubanikele themba elokubana uNkulunkulu sohlangothini lwethu njalo uJesu uyeza masinyane. Umlimi asenzele kuhle. Then singakhohlwa njengoba kuzinsuku zokugcina, njengoba uNkulunkulu wethu osohlangothini lwethu. Mina lawe enye into eqhakathekileyo, into kumele siphilele ukuthi sibusisa abanye abantu, phila kuhle labanye abantu. Thatha ithuba lokuthi unakekele omunye umuntu eceleni. Act of kindness. Singakwenza ukuthi sibukwe, singakwenza ukuthi sithi uyihlo sezulwini obona okusenisitha uzakubusisa publicly. Umlimi kasenzele kuhle umlimi asiphathise. Uyenelisa, ngiyenelisa. Aseluleni isandla kulabo abantu abakhulekileyo, kulabantu abakhulekayo. Umthandazo, impendulo yomthandazo wabo. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena, uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa mina. Kasivumeni ukusetshenziswa ngomlimi, igama lenkosi lidunyiswe. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, asimethembele othembekileyo, uNkulunkulu asenzele kuhle. Asiqhubekeni sikhulumeni ngalokhu okuncane. Singalahli ithemba nxa siphila kulomhlaba. Zinenge izinto ezisiphambanisayo, zinenge izinto esingazilahla, ezingasilahlekela endleleni. But singavumi ukulahlekelwa yikukholwa. Singavumi ukulahlekelwa yibuntu bethu. Right. Sigcine sikhuluma ngoElisha kodwa sakhuthaza kakhulu ukuthi lanxa sekunjalo siyothandikayo abasohlangothini lwethu baningi balamandla. Kasimethembe nothembekileyo. Right. uIsrael futhi ama-Syrians ake abahlasela, khathesi abahlasela ngenye indlela. Babahlasela ngenye indlela. Verse 24 ka chapter 6 ka 2 Kings. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched around and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head was sold for 8 shekels of silver and a quarter of cab of seed pods for 5 shekels. Wabuya khathesi wathena angihambi ngiyeba athaka. Wabuya wazobavalela, wabagombolozela, evalile. Wabuya le amemangalisa wasovala. Kunzima sokusana. Marched and laid siege. Nxa kuthiwa under siege ngiyadinga leli bala lithi lona a military operation in which enemy forces surround a town or building, cutting off essential supplies, cutting
of essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender. Sizifiso ukuthi lidlo okukhona kuze kuphele. Lithenga okuseshop kuze kuphele. Okusendlini kuze kuphele. Kube sokuvaleleka ukuthi lithole usizo from outside. Lize ligcine seliwiki libuthane livumelana ukuthi kasihambeni and surrender. Yiko kanye isithobe sithandikayo omubi akwenzayo asihlasele inhlangothi zonke, abuye ahlasele ifamily, abuye akushaye ngemkhuhlana, ahlasele ihealth yakho, abuye ashaye lokhu ukwenza ukuthi ekugcineni we surrender to the enemy. Nxa sisithi siyahlupheka uzathola ukuthi usathana into abenzile uyabezamile ukuthi cut all essential supplies esiwafuna empilweni zethu. Hawu sihlobo sithandekayo, abanengi siyavuma we are under siege. Essential supplies siyawashota, ugule kuswelakala medication esekhathile usathana. Swela medication, swela ukudla, swela imali. So khonapho bakuxotshela pohlala khona yonke into yonakale ekuvalele ekugombolozele. Bese kumelele kuphela ukuthi uthuthi usuphakamisa izandla ukuthi yena I surrender myself to you. Singamethemba umlimi uzasikhulula sihlobo sandika. Mhlaba khangelana umhlaba under siege. Ngeame singayiboniyo. Ziyaphela izinto sikhangele. We are under siege. Kuthiwa indlala yayibulala kulanjwe. Ngiyakhumbula inkingeka 92 kwazi kwaba lempuphu eyelo kwakuthiwa yiKenya. Uyabona nxa usasutha so uyazitshela. Nxa usutha so yayithi qala iKenya ukufika abanye besesebe lomumbe eziphaleni kwathiwa iKenya iyanuka inuka lephunga liyabe likhona sibili. Kwaya kwaphela kwakuthenjiwe. Ngezi sitshintsho kuthiwa imnandi ngelaptop, imnandi ngenyama yenkukhu. Iyaba mnandi nxa into sesijubile. Lobe kungakudlwe yakudla. Ngeminyaka eseduze lapha sike zabheda la kwadliwa lento esingazi. Ngiyakhumbula kwenye indawo lomunye umngane wabasoze umqambela sasithenga impuphu lapha eMambo eyayipinywa. But ukuthi jiye wawuphehla ibe legwebu kwaya sezwa kuthiwa ifakwa ivimu lesafe. Uyazidla izinto futhi into enginanzelela lo mzimba uyahlulunge kawuguli. Ngiyabona khona ukuthi mina into ezi-expire vela zibulali idate kuphela ebhaliwe. Ngali iminyaka kathesi bekunzima lapha kwadliwa lezinye inyama ongazaziyo, ulayini ungene lapha ubhodi kunje so ngasi kafika endlini ulokhu ubhodi uhamba. Xa sekulendlala ubumemba buyaphela. Right, manje ngikhompoze enye into la abaye bakwazi. Ngiyakhumbula ukuthi emuvanyana ngale ngama-80s kwakuyangisa babe ngalihleka abafana lidlala ibhora
ngokulibona lihambe esigayweni etown kuthiwe lidla umgayiwa etown umgayiwa bathi kateze etown sesilima ngicabanga ukuthi etown khathesi kulezigayo eziningi udlule ekhaya uhlupho udubo solofundisa abantu kwalanjwa lapha kwadutshekwa abantu baqalisa behawula bagcina sebedubeka kwaze kwenzakala ukuthi kuyethengwa inhloko yedonki angiwazi amazwe ayidla idonki kodwa ngikwazi ukuthi eZimbabwe asiyidli kumbe mana ngifakele libali kodwa eZimbabwe sithi asiyidli singabakwazi ukuthi idonki ngibona emabhutsha belayinile omama bazi bafake lesincane benika obutcherman ukuthi babakhiphele inhloko elolimi xa isichayiwe yalungiswa kuhle so imnandi inhloko enkomo but lapha zase ziphele du inkomo phela nxa sokunzima kule nyamazane ezifa kuqala kule nyamazane ezicina ukufa idonki ngezinye inyamazane ezicinela ukufa lenja abantu basebebulala idonki kuthengwe yonke into kuthengwe ingqina ledonki kuthengwe ezangaphakathi zedonki lekhanda lenhloko yedonki then kulonke kuyiplant amanye ama-versions athi wona ibizo lakho kuthiwa yi-dove dung ayisukuthi babe sidla ubudorilo bamjuba kumbe benkwilimba kulonke kuyiplant okuthiwa khona ngale kukhona khonale ko-Israel kuthiwa yi-dove dung lakho angikwazi ukuthi sokukalwa njani ngesikali esingakanani aliyazi ukuthi nxa kuhlutshekwa kulaba abantu abathatha i-advantage i-10 kg icine isiyi-4 kg kodwa isephepheni le-10 kg i-price inge-10 kg sebekunxebile lakho bakunxeba so angani umfusha wolude kumbe wendumba abadala sebekunxebile so bekuthengisa lakho ngiqalakatha imali bathenga amadonki aphela lenhloko zaphela lokhu isihlahlakazana khona kwaphela abanye omama bangomakhelwane ukuthi abagcina bekhulumisana bevumelana ukuthi asidla abantwana ngendlela le siyadla kwaba haya zaqala ngowakho okay badla bapheka bamfra umntwana bamudla then lo owayelo mntwana ongadliwanga kuthiwa ekuseni lo esekhukhuza isithende somntanakhe wathi letha phela wakho wathi ansamboni mntwana mina ansamboni sekhala inkosi kuthiwa yayikhamba so ikhamba phezulu komduli ikhangela wayibiza inkosi wayitshela yabe iqala iphendula ngana ilandaba yathi mina ngizalinceda ngani mina nxa uNkulunkulu engalincedi lo abesesihlalela kuhle inkosi umngane wami lo savumelana ukuthi sicheba abantwana sadlo wami siqedo wami khona sekumele sidlo wakhe usemfihlile Nkosi yakhulula izigqoko zayo yadabula yakhala kuthiwa ngaphansi yayigqoke izigqoko zesaka yakhala then uElisha wasesithi yena lokhu kunzima lokho chapter 7 verse 1 Elisha replied, hear the word of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow. A share of finest flour will be a share of finest flour will sell at a shekel. Ngale idonki ibithengi ikhanda le donki bese lithengiswa kunzima lo sold nge 8 shekels khanda le donki. Kule
idlale njalo sokusewadliwa labantwana lamadonka phela la konke waphela lezinja zadliwa zaphela ngicabanga ukuthi welilanga sake sayidlinja ngoba okunye kuyinyama esake sakudla kwakungasonyama right kodwa kwakuyinyama right sagcina sikudlile. U-Elisha besekhuluma thena okay kusasa ilizwi lenkosi lithi lona kusasa ngesikhathi sona lesesinje iflower iyabe siyi-50 cents noma nje lithenga amakhanda nge-$18 but kusasa iflower kusasa i-10 kg yempuphu eyi-10 kg iyabe sithengiswa nge-50 cents into ziyasezitshiphile ngekhayisi senjalo kubuye ilizwe elinjalo. The officer on whom, so the officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if, my babo, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen? Then prophet Atiena, you will see it with your eyes. Answered Elisha, but you will not eat of it. Ngohlupho solukhona la nxa umprofeti batshela ukuthi umlimi uthe lindoda yayimile lenkosi yathi noma uNkulunkulu engavula amagede ezulu avule into leyo ngeke yenzakale. Vele kwesinye isikhathi uhlupho lunjalo sokuthi asibambela uhlupho lunjalo hlupheke uzulahlekelwe lithemba phakathi kwenhlupho zomhlaba phakathi kwento ezisikhathazayo ngokwehlukana kwazo. Ngiyacela ngiyakhuleka lami ngiyazicelela kumlimi ukukhulekele ngicelele lawe singalahli ukukholwa. Baningi abantu abake bayihlamba indlela yokukholwa baphuma ngenxa yenhlupho zomhlaba. Kasibuyeleni ngoba inhlupho kumele sihlangane lazo zilolonga ukukholwa kwethu. Uthi yena nxa ikhuluma uthi yena count it all joy. Nayihlangana lenhlupho ezizinhlobonhlobo ngoba zilolonga ukukholwa kwethu. Wafelwa ngumntwana ungalahli ukukholwa. Into kazibalansi singalahli ukukholwa. Otshiwe emsebenzini kubuhlungu ukuthi kusasa uyavuka usidlani awazi enqena nxa ufika ngikhaya lo mama hlakhulume siyale. Singalahli ukukholwa. Singalahli ithemba enkosini njengo-officer lo. Elisha singenxa ukuthi awumethemba umlimzwana into le ngikhuluma ngayo ngoba yona le flower yona le impuphu kusasa isinkwa sona lesi sebesithengiswa kusasa egedini leSamaria lesebesithengiswa. Wena uza kubona khonokho kodwa awusoze ukunambithe ivini awusoze ukudobhe okuyichocolate okuncane awusoze ukuhlube iorange elilodwa ngoba kawumethemba othembekileyo. Asambe la futhi into zikamlimi umlimi singamyekela izinto zakhe uyazenza zenzakala singamesabeli. Now there were 4 yabona ngambala indawo le ngikhumbula usasithelo uMr Butch ngoba ichapter le ngoba ayikhona le chapter iverse lenza ibala wakuwangikhulumela yona yatshintsha impilo yami. But bona now there were 4 men with leprosy. Impilo iyakishlube ezibhede kutshintshe yonke into kudonswe nzima. Samaria is under siege. Ama supplies asephelile. Phezu kwakhonokho kunabantu abagula ileprosy asebekhitshiwe eSamaria bakhitshwa phakathi kwecity ngenxa yecondition yabo bakhitshwa sebehlezi between icity le army yeSyria bahlezi lapha la kuno man's land
ngapha ngekhaya kabafunakali ngenxa yecondition. Ngapha bangeke bahambe isitha. 4 men, 4 lepers. Ngesikhathi sendlala uphinda ugule. Ngesikhathi se-COVID uphinde umiswe emsebenzini. Ngesikhathi se-COVID ifees iphinde ikhwele. Ngesikhathi se-COVID kufunakala i-exam fee. Ngesikhathi kungasebenzeki, kungahambeki lula, kungahlanganiseki izinto. Kunezinto ezilokhu ezifunakala okumele zenzakale, zenziwe nguwe ngapha kulesitha phakathi kawufunakali. Bayabo bukhulu bakhulu. Zivela izinto zingabhalansi kungela lockdown. Kube sokusiba le lockdown. Kuhle kube wesi, kuhle kuvaleke kube ngcinci. But asimethembeni othembekileyo asilaleleni la. Umlimi uthembekile, umlimi ulungile. Sebaxoxisana bodwa bona abodubekile. Omhlaba ungehluli. They said to each other, why stay here until we die? This is statement engasitshelwa nguMr. Butcheres. Why stay here before? Why stay here? Bala I said. Why stay here until we die? If we say we go into the city, the famine is there. Singathi right asishibikeni siyengibuyela esingene eSamaria. Kule ndlala kuyafiwa. Ungalalela abantu bayabubula bayakhala ngendlala. Thu vele basixotsha. Akungeneki ngalokho esikho khona. Asabe. And we will die. Sizakufa. Singahlala la sizakufa. Singangene edorobheni sizakufa. And if we stay here we will die. So let's go over to the camp of the Amarians and surrender. If they spare us, we will live. If they kill us, then we will die. Ay, madoda. Mina mbona ngani kube sihlezi lapha sichitha isikhathi. Khangela lapha madoda. Ukungena phakathi indlala siyakufa. Singahlala khonapha siyafa indlala. Asiphombeni ukuhamba siye ngapha siye ecamp yeSiria. Singafika basibulala kumbe basamukele kwebe ku right umlimi esenzela umusa. Kungenzakala ukuthi sifika bahle basichaya amakhanda basidubula orobayi. Siyabe sifile vele sizakufa vele sifile. Umlimi uNkulunkulu osezulwini. Zobe sithanda indlela zikaMlimi kazwisiseki. Ngamehlo ethu ungani zilokuthutha zile ngozi hayi zingasilahlisa lapha but singamethemba ngiyacela kimi ngiyacela kuwe why sit here, why stay here, why abide entweni singela msebenzi sibambelele sinamatheli entweni singela themba. Why put our trust entweni singela kusasa? Ngiyacela kimi, ngiyacela kuwe, ngiyacela kithi sonke abazakuzwa lapha asike nisithatheni ithuba
ngomnyaka lo ikona lo mnyaka esikiyo isiyaqeda umnyaka sike simethembeni umlimi sibona ukuthi uzasenzelani noma si under siege noma kungela themba simethembe kuphela ukuthi umlimi uzabona sibese silaleli ilizwi lakhe xa ngisithi simethembe ukuthi sigiqele sinikele impilo zethu kuJehova bacina bevumelana ukuthi hayi madoda let's go and surrender to the Syrians. If they spare us we live, if they kill us then we die. At dusk they got up and went to the camp of Aram. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us. I-army elamadoda asuthiyo beloli izikhali zabo every day bemelela ukuzwa ilizwi lokuthi surrender. Kube sokusukuma izigulane ezingu-4 izigulane ezilambileyo esezithe hluthu umzimba zikhanya lekholabhoni lapha bebamba amabhrugwe eshobe ehamba betotoba behubisa inyawo phansi nxa oqala isigulane sinyathela phansi kwaba lo mdumo kucamp yeSyria wangani kuhamba amabhiza uthe nyathelo olunyonyawo kwangani zinqola owesithuthe landela wangani ngenye army yama-Hittites owesi-3 lowesi-4 bamela ama-armies angu-2 ama-kings awe-Egypt akadebelele bavuka bephaphatheka bagijima okunzima bebuye bezonqoba bebuye besithi sebenqobile behlezi iminyaka lenyanga beqaqele begumbolozela umuzi sebesithi victory is ours. Umlimi wasebenza ngobuya sebenza izigulane zaxoxa izigulane zaxoxa zenza decision zathi zona asambeni bengasamukela sizaphila bengasibulala sizakufa ngoba vele kuhlala lapha kulokufa okungena ngithi kulokufa asikeni siza hey siyensile isigulane bengeli even le okap noma babengela belayo babengela amandla ukuyiphakamisa kwangathunyelwa uroba yoyi-1 akhahlele lapha ngebutton sticker chaya babulale A1 ngoba 1 bayagula 2 balambe bafile balembila phila phala lapha ngezilonda ze-lepros abafunakali ngakibo ngenxa ye-situation abaphakathi kwayo ngenxa yalokhu abayikho khona. Ngiyambonga umlimi kungenzakala ukuthi dadewethu umfowethu mamo lapha uyisoni esazakalayo phela ubulepheru busegcekeni babubonwa ngabantu dadewethu isisu sakho sibonakele basihlabela basikhuluma bakhuluma nangaboyise okucatshangela ngaboyise bomntwana ozazalwa bakuninela katshana ubusela bakho bubonakele ngoba uzowabotshwa. But why sit there? Ngenxa
Why sit there until you die? There is an option. Mthembo othembekileyo. Sebenzisa ama-outcasts omlilo. Unarmed. Nxa behamba kube yi-army. Kuyizigulane. Uyabona nxa uqinile uyahamba so lawe le style uyakusiza ukuthi anyahamba. But nxa ugula so amadoda ayegula to efile indlala. iBhayibheli lithi nxa behamba so kuhle kuzwakalani i-army. Siyambonga umlimi sohlawathini lwethu. Uwedwa kulenye army ehamba lawe engabonakaliyo. Izasukuma kuphela ungasukuma. Iza kuphelekezela ungaqalisa ukuhamba. Singahlala akula army ezasukuma. Singaqalisa ukusukuma, singaqalisa ukuhamba, singaqalisa ukusebenza ensimini kaJehova, singaqalisa ukumethembo othembekileyo. I-army engabonakaliyo iyahamba lathi. Noma thina singayizwa amasonto egedleza, sitha siyawezwa. Babaleka. Abanye bavuka bengagqoka izicathulo begijima. Bebaleka. Lalela na, sibhedeni. Right. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittites and the Egyptian kings to attack us. So they got up and fled in dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Bengagijinyiswa umuntu kubuya izigulane ezifo kwabaleka i-army. The man who had leprosy reached the edge of the camp. I think bakazothi ekuhle salibonani bezwa zwi bathalazana. They entered one of the tent and ate and drank. Bathethe kuhle bezwa zwi bengena etentini lokuqala bafika bangena bathola yeyi ngamafihlo ngodwa bavula bahlala phansi badla bavula amanzi mineral water banatha suka lapha babona 100% badubula nansi yana le coke bayishaya ama biscuits badubula yogurt bashaya babodla baphinda. Nansi into engithandayo. Then they took silver and gold and clothes and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to each other, kulento engiyibonga ngamadoda lemna ngiyayibonga into leyo ukuthi sebedlile bangena kwelinye itende bathola igolide bathola isiliva manje ngakhuluma lokho kungangitshayisa ngoroba bathola igolide bathola isiliva bathola ama laptop bathola ama 3-in-1 bathola ama Jordan ama tennis amahle bathola ama All Star bayafisha lona lo wafihle egangeni lakhe wafihla ngale omunye wafihla kulolweni ubhalu omunye wafihla ngale bathe bebuya bangena kwelinye ithenti sebele power phela sebedlile bavula futhi lona lo wabuyela kolokhu ubhalu bayafihla akathekile
ukubana udobhe lawo kwakho. Dobho kwakho empilweni. Libuzwe la, angithi ukuthi sibe selfish. Ngakuyavuma, ngawumhlaba uright, ngasonke siyenela, ngasaba lengqondo yabantu laba. Dobho kwenelisayo, okukulingeneyo, okukusuthisayo. Libuzwe la kulento efuna ukuyikhuluma kodwa kayikhulumeki ngenxa yokuthi kayikhulumeki. Angifuni ukuthi qale ngiye ngapha spiritual, ngifuna ukukhuluma khona apha emhlabeni. Dobha okwenelisa imuli yakho. Owenza ukuthi lanxa usufile bagcinwe ligolide walidobhayo usaphila isa. Abanye abantwana basala behlawula ngoba kulabo baba abadobhela abanye abantu behluleke ukudobha bafishela imuli zabo. Umama efelwe namuhla ahlahegela ngoba imali yenwele kayikho, efelwe namuhla kusasa avuke sesiyadinga indlu yokulothi 1 room, bebehlala 4 rooms ahlahedinga 1 ngoba ubaba uthe phila, wathola igolide, wathola isiliva, amatende evulekile, wangadobhi, wangafihlela imuli yakhe, wanika bonke abantu labangelani lekusasa yabantu bakhe. Ngicabanga baphinda babuza indoda usudobhe wa-right apha. Ntwana sendidobhile mina. Hayi nxa singafuni uqaphela amanga, sibanda mina sendidobhile. Sendidobhile ndoda ndidobhe lezi izinto engazaziyo ndidobhile sokugcwele lapha. Lalapha emva yobona kusakwani sendidobhile. Base besithi nxa sesidobhile sonke asenzeni sona. Then they said to each other, what we are doing is not right. Asambela. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go at once and report this to the royal palace. Yeah, now usudobhile. Hayi bambalanga usudobhile. Izinto zonke zikhona nyakwazi zonke zikhona. Thalaza udinge abafowenu ukuzitshela ukuthi na this is not right. Ukuthi ngidobhe ngedwa. Phongo ukukhuluma ngeke ngakubona angazi uqinise ungakanani, ngeke ngabona kuthiwa kwaZulu Natal kule gold abantu bayadobha i-diamond. Ngabe kuyenzakala sebedobhile sebedobhile. Nxa uqalise last week udobho lokudobha namhlanje hayi soku-right, sokumele uzitshela ukuthi this is not right. Uyabiza abase-Alexandra babuye bazodobha. It is a year of good tidings. Kulelinye ilizwe la yenza kuthiwa kwake kwaba ne-diamond. Mana sichi. Dobha ongakhohlwa labanye. Dobha uphinde uzikhuze. We are not doing right. This is not right. Nxa uphila usidla ukhomba ngophakathi ugcwalisa amabhima ama-leftovers ulabafowenu abangadliyo, this is not right. Nxa usebenza ulamandla okungenisa abafowenu umsebenzi ungabangenisi, ungenisa abantukazana ngoba usenzela ukubadizisa, this is not right. This is not right. Le company wena kumele kusebenza abantu bangakini. Okumele kusebenza abangani bakho. But ubakhathi wenzela ukuba bekugesela izimota. This is not right. Olezindlu wena zirent abantu, le mali eningi vele, le mali yerent yakhona bayifaka ebank ibonda olifuni.
Why ungafaka umfoni la ahlale abe lokuyi decent life? This is not right. Sudobhe kakhulu. Chiyela bani. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi asiphathise, umlimi asigcine esandleni sakhe. Izimpi ezisemhlabeni umlimi uyasilwela njalo indlela zakhe. Indlela zakhe ziyamangalisa sipho sithandikayo. Indlela zikamlimi ziyamangalisa. Izimpi esiphakathi kwazo kusukela namhlanje kusiya phambili asihleni sikubambe asozethu. Vela sikwazi ukulwa thina. Vela asilamandla okulwa. Okwethu kuMthembo othembekileyo sibe sesibuya esenqobile sesizodobha kuphela. Singadobha singakhohlwa ukubusisa abanye abantu ngokuthi sibabize labo bazodobha igama lenkosi lidunyiswe. Umlimi asiphathise, umlimi asigcine esandleni sakhe, umlimi ahlale lathi insuku zonke. Enye indlela ongabusa ngabo abantu ukuthi uphile labo kuhle, babusiseke ngokuthi ukhona. Lanxa bake bakuphatha kubi, lanxa bake bakuxotsha, la madoda ayengasahlali lapho kumele ahlale khona ngenxa yomumo ababekiwe, bexotshiwe, but bathi bona akakwenzi. Asambeni siyetshela esigodlweni. Umlimi kasisize, umlimi asiphathise, biza abanye, phila kuhle labanye, kasikhulekeni. Babolongileyo usezulwini siyabonga ngoba uyasithanda, sicela usilwele. Cela uhambe lathi insuku zonke. Isithe singusathane sizwa amasonto egedleza abalekele khatshana lathi. Senzele umusa lanxa sesitholile izinto singakhohlwa abanye, sabela abanye ngokusudunyiswa. Hlala lathi usigcine emseni wakho ngegama lakho siyakhuleka. Amen.